Apoko chenjiri. Amangana tukwa na online onyaro liroro na kinga ya ngoko koraniki ngoko sande. Ndete murategera speech yaru etega samatanga. Ngaraira gakwa amakweri aere. Ota amakweri nagenderete. Moina ase twaru no mugambi gwarita mugakondo gotindeku. Lero nese kia munyoro gotindo na abande mbaro omongino bobonyo matanga mutinde. Yani Raila ninki. Raila mangana yakorire ki? Hai. Onya na Simba nero ganyete amakweri goikanya gokora amasoasi ngokwari. Egakora amakweri na akoreteki. Ai kerwe ripoti tariga gocha goteneni chintenge goteba nga erokuraira tigaire onyembo basi sobo arukiraira nyamache. Egento kerio tintu twachage na Susan omwana ominto nere keranyo ora stwaikeria nera akabwatero egente ikiarire. Intuntu abwate bantu bararuku bantu. Yani bogere mbabwati nyagitari bararukiraira. Niga gocha gweto niga. Amangana ya muikere. Nane intuni ntua batanga ni tua kane tenga Simba ta konyara county yeye mogatuanga kare tu ariko rigina macho. Bone round ye mwanchira banyari bari to ba motokore change. Yes. To koigwe gasi abana batura baite bose. Mwana onjira mukonya kumusabira mabira yo. Taringasi esinyete. Atatagiti kubwato kachibesa. Cyanya kwira na go Nairobi. Acha gotoni chintangega anya ne chibesa nya kwira ndorora. Tigato tebe kene ngaki egasi ya musinyirere ekere gasi ya musinyire tarira iraga chokoleta agairieta na intu ganto bwata abantu no mwana ya toro minto nga nyanti kama yoro na minyogete onya nere tigato murikari ezekia nyama oyo twaje gotindeka tigari ikwari lakini otura mutiringe sana tigato nyoro urikiriria taraira tigato nyoro urikiriria taki abana banyasa ngai gonto yo bamuraga ngato tige bana to karanse go abumbia nenda apoko tetoka tena ki ekine kitu expected kuro sabaka aneva William Ruto ko support to kura mama tiang tiago chaya matiang tiago gara to ko bas matiang aveira ngwanya ko MP ngwanya ko governor ngwanya ko minister ngwanya ko interior cabinet secretary ngwanya ko run ministry of education arafu kama kumuka kwa mama tiang ngata maitikende Abuwa arobona ase speech ya pokaruete perfect. Why? Na yabakari tutam taramidi matiyang akaze siasa ya ikine to expected chili de chonsi picha gusi chikole yakogara gusi ndora bit liberal minded. We are very democratic tukwala okiro munda kali kiri aroche na yabato kokanya gusi twenzi pito cham eyervia nobo soku sana konyora abandi bakwenda kando lakini it's important to kokara siasa ito ya maskani Yamaskani. Bona apoko na agokiu. Tora mitima tiang. Tora getibu cha isi mugusi. Tocho toko tabana kintu bwa tukura. Nga mugusita kwa president. Nga sengi njo akanira. That is what you want from you. Apoko. Omo ntange namba ya apoko. Muliki mulete se channel iga. Toka ambe komo. Onyo kubate namba ya apoko ndomire. Namba ya nuere iga se channel. Potambe. Ndomire muliki ya cheka atuwa ke interview. Na putuka ni tiaba gusito beigo. Ekinto kende kyango geti kurua saa poko nike atene tono mubusi njira teyo tora atwali nya chaya sirete lakini tuba tono nya kitali yemo ekorokuna ki nya chaya hospital Simeon nya chaya hospital teyo eko to motivate naba gusinga nya kitali yeye yabete named after Simeon nya chaya who was a legend in our region teyo Simbarati amako kana otebanga toroke nya kitali Raila Raila no mioling lakini ngota chakrere ndaba gusi Otebe ejitwaru kinya chai etwaru kinyanti kama yoro etwaru ke George Anyona etwaru kiroyo noyo eyendoro ke nano ngeli kale moyo kwani ngikekebe ongeli professor has been a person of aboma scanning the entire region inkinera taru kiroi par enya kitali a stadium yes Professor Sam Ongeri itete yako tumocha kwa tanga ongeli no miyoling enya kitali yaga chubosongo Eruku Professor Sam Ongeri. What is the problem? Tuma ko chakolengele mangana Raila. Raila nabwate nyekitali. Raila nabwate stadium. Chipara nchiro. Tiatu tikirabu. Tora recognize na abali kusia. Yes. Kwa kumukinondo kiraba anto keteiga kurugusiga na ntuba let some contribution.
irabe fair kekogera bochayimbo yande twateraira. The fact remains na ki gusine intuntu about the legends tutokora the same solidarity tuchasiba teko nyale kananga aba gusiba ta batondo chia wata bayaya rairo wata brenguchia yanda bono alafu raira kakukune ndo kufushi hapa kusikuru kachinya kitali ama lita. It's not fair. He's been a man of dignity in this country, of fighting for democracy. We appreciate, but honestly speaking, aba kusine into ba kwete ka mbabu wate contribution ba megati to our region. Why don't we recognize them? To buying at this time around, they atoroke para get Georgia nyona. Stadium nerevone kalemanga. Eche njuliet ekorus eruku simili nyecha. Step by step ni tutu recognize our leaders. To nyoli yombo kusisi tu arule. To nyoli yombo kusinga tu arule na atambe. Kisi People's Park yali Simbarati yako wakacha. Inki hata konyorokera, even if it is yanti kama Euro People's Park. Ege ndo kende kyango kete na poko. Ai mugeta kate Simbarati yake maena. Magendero trajo. Chibindo biko roba launch tibusongo nebya World Bank. Ebi nebi ni municipality kwa kachona World Bank. Toko bodi chifa chama gendronga ichikucha. Onyonga lota using allegations inchironga 2 billion inchi ibetu. Simbarati akarongo batu wale akamagumo gakoraki akaende serikali. Nekiabereta kwa Amerika. Na tabete video yende ganga. Simbarati kintonkero akolete kegere tale se serikali taikoro because yo kwa no tale Simbarati. Oyo toro chabonika otale Simbarati. Onebi chengao kintonkero akolete kemusibete. Otale Simbarati. Na tabete boyo. Onyonga bono atenga chifa sanchire about 2 billion. Nga yes singo mabwata balinge uchi. Nga kuruora ba kuikorro bakanyoraki. Simbarati akarati kaso serikali. Any allegations timeti abali mama itamangana ndebe se comment section iga ingi K100. Allegations injiro of that kind. Itutake tikumanya asobu ororo. Magendro ki Simbarati akora chifa sie Kisii County. Juziga ndo nyora atebanga raise revenue about 1 point something billion. Chibe se chabe raised ngichikokora. Tigamba tavinga bantu mbayo bale demoralized. Muna bantu ba Kisii County. Ba kolegasyo. Abafanya kazi ba Kisii County. Pachande kete. Kisii County, one of the reasons why they perform na sengenjo workers babo bale demoralized. Tioki mbako raise ibakirete. Eka banero ga baganda left. Abusa. Tuma igoro tuma. Rosi broge rosi. Lakini nga you are a professional saying something. I was salty gas. Nka street. Ngwanda bale mishahara batali wako no mitinyi kada. Mungu na ro choro buchafu. Alimwembe ngo mabuli na kimosho rega na kimoti go buchafu. Buichora ga street. Akama kwanta binga tata ga kintora ko mitinyi 6 7. Nijiri chibasenge chimwaka mjiri bukomi. Ingo muntu kwaka in fact 80,000. Umuntu kwaka no 80,000. Tu mwaka na mitinyi 10. Koko mwaka na kwa mwaka no yomo. Mundu inabata abanaka akwaka ne school fees bagende school. Nabantu kule ndagira nanyomete nabwatenga nabantu kwagacha nabantu kule yanga nabantu kule ndagira na kyote ke tumuntu yomenyaga aki ayiko nyoro musharo ugo o milioni 1 na maruburupu kada prasiba zichobo ibi ingibata wakanero igona igwete byekerengo rapoka ko question awata banga Simbarati one time nende ngentaru iterizo niya nene talinga singinjaro mubasi talinga singinja two time asingiteko koragasi nene weta ba kuziba ko kasana which means singa kusingi in general a problem neri kusi na Simbarati jetonchira never Simbarati bonika kende ngiyako koramono kubodium morale kitengela au campaign odium kirenza ga ukwana ingene party leader yodium tutakititoro sie kama yodium ngokumina ki takata vanjene governor ya kusi nditenga ka chichi para chitukuru wa kuchia. Why do you abandon your people ba kwa chinguru kwa chikorore chama ninki wacha sama gendro yomugusi ndo wanja toraba kusiva kuchandika as a platform yani I will raise my voice na ini sumo kwikire ground raise your voices bali bako nyora bali sisi gasi bonika kore chigasi bali bako ikira Simbarati mokani matabi na we need development. In fact Simbarati igento kyokara akole noko nyora some professionals famokonye na ki leads out to manage the county enjire moko libindu na Ruto amtaenda mahali atutaenda mahali kama Kisii County because ntokara same things every day. Kisii County nyora 13 billion every year. Asa 13 billion nicho less than a billion shillings yokara magendra na magendra akolibonika achumulikile inyomba nera le kwa gachu ye speaker na gwete county headquarters
Simbarate kutoka na office lakini headquarters akwa kachalia nene kisi skura ronde lingora. Koma kwa boli na ki bono lende headquarters ichukua kacho. Na kiko cha yaba asa abantu bakora ki paka ndiama gendro. Koma onyoranga bintu bibi kwa kacho ekere konyora chibesa. E contract kwa kachali no musani. Oaka kende. Bono chibesa no chiko iberu. So mbali ko concentrate bintu bile wananchi baka nite directly babinyole. Chisiwe chimemba chiko gete. Yando tali bia. Chiko gete literally chisiwe chinyene. Kwa kumanyanga, there's a problem in the Gusii region. Ntukaneti change in leadership. That's why I don't know what is your take, but I feeling a book this time around na improve it.